Eradi Nyankopon hye nipa bia enda nwumre na erade nye nipa bia kese se anwumre nso wagye bre na wagye mre na wote afidi kese ho se wote Ojaba TV ho se wote Abi TV ho erade nhyira wo anwumre nso ye ba besomo anwumre program a defender. We are in to defend the good name of the gospel. Yetena sise ya na yebisua de. Yetena sise ya na yebe educating your member. There's a lot of doctrines and then on social and in the media no so. Be jebre tena sise ya na chese. Wonyame asofo a awurade ho sra won so. Na wabene e wonyame tumi mu nimde ni nyansa mu na omo nso e de awurade asem beto ni apensem mu na yesua de. Anwumrei Jumedi Awushe a defender. We are here to defend the good name of the gospel. Yadiano, we defend. And your man on social media, a lot of videos that is roaming on the social media. Yadiano say Yabetenasia, Unyamia asofo and him the four. Yabechilim na dia wasa watiasiano. Na watiasie. Anumrei Yama Obi Biara happy new year. Minim se Christo nti omoye. Minim se Kristo nti bronya no udiniye na anwumre nso ya da awurade se aya ne pena anwumre nso uti wafidie ho na wo hwe dwumadie ya wani gusuei awurade ya adom dwumadie ya wo hwe sia choko eni sia boho eni sia hostels ana aso sa dwumadie ya sia anwumre uti ufia wo hwe anwumre ye besua de be jebre tena sisi ya ba besua de. Within the wise man, we bet me a friend, defender. And you remember, now we are here to educate the people of God. Internal and you remember so a radia dom or the need for and then a ba abekayansa. Send your number if you are there, you may be a gibret and as you say, you see, and Yaman Quanamenam, that be. Would you who for a woman chain? Prophet Emmanuel Akwasibuachi, the state seer, what a man chain. Now, and you're on Kwa, and also one of the sons. Apostle Parker, all the way from Takrade, na erade de na bekayensa. Anwumrebe sua de enyi TV ni mfria jebre ne make sure say obefa a notebook because last week muhu ahintasem revelations erade nam na ko no so de maye na me pese ye twa ya ho ba sisi ye ba me yi onyame asofo no adidi a kyerɛw na obeyi nhira ye nkomra sisi Okay, erade Nyankopon hira se wagebre na ugusuti wafidi kese ho na wogebra bisua de the defender ebrana so se wasi sua de na mencha ho no me pese me da onyame difo na di the state seer one ono ankasa ne ba Apostle Parker omona enanwumbre awurade de omo besom ye na ye besua de. We are here to educate the people of God. Etigebre na yensua de na minim se program no nkona wie no wabra bo be nhira the state seer akora amen anwumre nso majo anwumre ho ayefe me joso pa ya drepo ama Christ. We are dripping for Christ. I can see. General on ayefe anwumre yam fa ni agro was 2025 no. That's right. O de onsako so watamfo mu se o kilena obedem nti you have to dress to kill. I know the wow emrano ntia eti said ye omo hunu ne say what that form no mo hunu. Okay. Okay. Your dressing can determine your address. Your address. So very okay. important. Now prophet bronya how was your Xmas and your New Year? Bronya we say was say gone are the days whereby baba be di bronya now we pick your phone now we shas now frɛ nkɔfo o kwaji bronya dia but we have gone far ahead to a certain pedigree me anka say me hu say level bia wo bedru no ɛsono ɛhɔ any said ye saa atmosphere no nko treat you okay see afemi anka say me hu say me free level na
me no me kwa gye fu obi ho no e na maba be do level bia okay empempem ni nyina e send message yi pe o mu buronya de eti afi ma fa ni easy no cre mom yen hwe video we mra na yen say the prophetic ka no buronya we wa fa ni easy. bronya no asana me sani nyina na me segu nuoma so because who say bronya mabo kapa ya sa bronya Papa Radin Shira enumere nso abesom ye na erade be fa so ma ya Shira Apostle Parker Papa me person be kasa kese ya ma me enumere de hit 2025 beyond hit. We are in to defend the good name of the gospel. Oh, sure. Papa Kwaba. Yeah, media. Bibi aboko. Na bronya yin so kwasai dem a. We hear say na papa esi ani age na papa esi sa no. Asa media masegu kaso e kapa. Ko hwe moves na ba ba onu say oluma ati no utim say oto ye na anko. Okay. Aponchine nkokoni ade papa. Enya wo de ye. Papa yemo akwaba. Yeah, media. Anwumre so ebesua de. Na ensem mebre na atwa gwe e wo social ni media no so. Ba ye de betena sese ya. Ne ebesua de ne ye be pensem. Ye be gina nyame asam so. Na enkyerɛkyerɛ bi a emmoa Emma Christo sum wie peye no na ye betena sese ya biebie nsemani Apostle Parker ene ma starting free so ansa na maba waja so na ye ni nkomo kakra na ye nhwɛ de ekɔ sese mo ya sofo yi sese mo abeya difu yi ni wi ase nyina atemo nken you say edom ne gumu na ase o na sese nso na dom no bia nya gidie wo mu because de mo de maye no eno na etete ama ya nso ya bobra na ehu be hia se ye 21st century ye bebo mpa ye tia Satan eyadia eye biblical na medase bichia ahwefo ene etiefo nyina so the etienne say you see life itself is spiritual abrabo aye bo no eye sunsun masem nipa ye te hai ye three part being ye spirit soul and body enti ye ya ye te asisia no enye body we na eyewo eyewo spirit say yeti ase sa yibehu sa brabo na kasa it is spiritual and once it is spiritual the devil is there and there are demons out there obi biara obeka say emom paye mfentia Satan and emom paye mfentia demon bi no na che say onti Kristo sumase ana say abrabo ankasa onti ase if we say in this life there are spirits. In those days, Sena Christosum Kran sheda impie bebre no. Okay. Se obinyam ana se bibia okwa bisa. Okwa no akotena konfo nanim no aka kire se akola ya obewu ni. Say no be. Oye de no hu ye. Because what is sunsum samase. Obi a won ti sunsum samase. Eno beka se emompa yi ntie. Abrabo ye sunsun ana. It is spiritual. Na se de wo kan ye de wo nimu. Debi. Sanity. This is how life itself is. Abrabo na gasa ye bon e spiritual because it is the spirit that controls the natural. Enti Bible can say me 1 Corinthians chapter 2 verse 11 or say
no one knows the thought of a man except the man's own spirit. Obia nim nipa ni ti mu adwen. Kye se ne honhom na eti ne mu no. Saa nso no obia nim Nyankopɔn ti mu adwen. Kye se sunsum konkron. Oba verse 14 na o say, a man without the Spirit of God cannot accept the things that comes from the Spirit of God, for they are foolishness unto him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Yekase discernment is revelation. And what is revelation? Revelation is when God determines and wills to allow you to know. Of course. Wise man. Because okay, maybe my member prophet. What kind of Matthew chapter 5 verse 45? Which says, love your enemies and pray for those who persecute you. Sure. Service we say in our dispensation, Masa. What the service we chechero who be bripe. One sha. Obi wo enemy ne baba be kun. Sure. Na wo kun wia e chire ono ababa besesa. Na wonu nu mum na baba be pe heaven akọ. Abra wo kun wo moni. Eye wo enemy no. Wo enemy ni betimi akun. Okay. Enye bi na si wo po apensu. Na wa fa boba no de agyanchi eye Stephen wo kun ato atwene. Ye ni ba ye ho so no. Na Stephen, I am Stephen or Takan sa quotations na wo ha. Luke chapter 6 verse 28 was say pray for those who abuse you. Me de anyamia e ho no me ntankan. 1 Peter chapter 3 verse 9, God calls people to bless those who rival them. And Romans 12:14 was God calls people to bless those who rival them. Exodus 23 and also can ho asem. And Acts chapter 7 verse number 60 or say Stephen the first martyr prayed for those who stoned him, saying, Lord, do not hold this sin against them. But may your friend Stephen on the identity may your friend Stephen and an year sinabo and wo born pie the man wo mo omu sinabo. But we are in a different dispensation now. May your friend Stephen udinko. Fine. Me fan say Mary. Mary war aso dem ha wo siesie hoyi. E na obofo ne ba wo si ye hira wo memu. Na won so wo yo ba wo ha. Na won so akosiesie aso dem opese obofo bi mra me kan che si ye hira wo memu. Na won fa unhia ba ema bia na wo behu ase wonyam. There be it doesn't work like that. Okay. Trasem ne wo ho. But esono ebri bia ne nuoma esisi wo ho. Yesu mo apenso. Yesu mo apenso. Minye ni se na mobile phone wo ho. Dabi. Yesu mo apenso. Na do krono wo ho. But ye ya penso yi. Krono wo ho sen Yesu mo apenso. Yesu mo apenso a oba bi kwo bo adwaman e mo ye gno ayi be ma no. Na omo ba be che wo ba na nkomuku oba na Yesu save no. Okay. Ye ya penso. Adwaman na oba ne kwo bo ye ne. Ye ya penso kra de ya upgrade no. Anyini. Ye ya penso de ya upgrade no. She de koso wote to. Just say just baby abefa bia abu afia jamana aye common ama obi timi ba what the number 2 screen so no aka catch say wo frɛ number we say na me ba fie ne wa ba beda. You can see say we are in a different dispensation whereby ya bonina dosun enunti sa bre we mu na Bible no sa ka kyerem say monhwem hu ye na bra ye wo mu ebra mu wo mu eye bre bone fine. Yes, ya wo breboni mu. Sa breboni we say no enye breboni ma omo a omatwa mu. A ye tro Bible we say no na omo ye den. E wo ho. Enti ye current dispensation we say no. What me kan kire me say me mmompa ye mfa mama tamfo. Ga bi. Metimi de boni a chewo mu. Na mum say me bompa ya mama tamfo so omomra me ha me de. It is impossible. Na prophet me ba wo ye difo. Me ye difo. Ana se si an me no tie se si an papa who quote scriptures. Me quote scriptures fine. Okay, Bible na kan Matthew 5:44 no. Was say ya mompa ye ma ya tamfo. But what to aso kan ya kosi ase a you get to know say wa ma ye prayer topic. Of course. Hey, asemo. Wa ma ye prayer topic. Enti wo ka kire o say bompa ye ma watamfo. Na wa ma prayer topic a wo hwe wo pensa wo namu na de bompa ye ma watamfo. Of course. Eti me check ya na me hunu say matamfo one wo pese wo sori tia me ministry wo sori tia mabrabo wo kokotena ba bi gya wo fa wo no no wa no no nsan ma na fona toro na wagya no ho na wa baba bedidi me matemo a
na me hunu ne say wonam na wo say ya ne say wo say me a me hu a me fa me nsan so mu, but when I go behind the scene I will see to it, I will pray against you. Hey, yes, onyame sofo na Alessandro ko bridge mfo no Paul anka nkyerese nyame ntwia ne kase de nnwuma te prophet meba hwe senia onyame asofo no mudi janamo no me pese ye hwe video bi ba me won nsem ya wo se me bi say D4 no because senia no mo senia mu si kyerɛkyerɛ nsem no aya ko kame se nne no D4 no odo no ene ahumobro ne ni hobi ye hwe video we mra sisi a na wo be hu ba bi e pese ye kakɔ ye hwe video ne mra. Now we go to church and they will tell you, pray. The devil is after your life. Witches in your family, they are fighting against you. Sometimes, after many years discovering myself, when I look at some of these men of God, I laugh because the things that they are preaching is not biblical. Those things are not biblical. Adam was in the garden. Adam never prayed against the devil. Abraham never prayed against the devil. The God of Abraham, Isaac, Jacob, they never prayed against the devil. They should come and tell me where in the Bible that somebody wanted to do something and the devil stood against the person. It is only the book of Daniel. You confused discovery. Of course. What's what discovery? This is a pure confused discovery. Confused. Why are confused? The man speaking, the man in question, nipa na wono ankasa wakasa no. Wonya sofo. One, or your financial coach. That's it. When we say sometimes and say akwara enya sika wo se panyin pa adwuma. Wo hwa wo hunu ne say aso ne na no de ne nsasane. But if you understand the things of the spirit, masa, hey, empire ball. Now yesu kura amompa ye kura na ne ho hyehye no. Na prophet the logos himself was a man of prayer. Odi for me ntwawa no. Say no. Dear odi kan no, ane de odi akire, yesua de odi kan ne nante. Abraham be ye bi. Tetefoni be ye bi omu ya awurade sofo omsra wo mo so. Wo ma nyina mompa ye amfa o matamfo ho da. O ma mompa ya mo etidie ntina yensu o manam na afei enne no no ya pain so no mo pese ya mompa ye kun ye fia be. Meba so can say o ma nyina mompa ye nti o matamfo da. Me na wonya adwene. Na ne Bible na I don't know say ebia makola de ni bi na wakwa akoto dia ba say ye Bible yi bi pa na wo kan dia e wona wo behunu say yes onipa bia wo Bible mu bia wo hunu ne say wo betimi amone ni nyame ntama toto bia no wo be ye tamfo na wo ye tamfo so wonfa ho nkyɛwo asembe na David wo ka kire Goliath wo se wo sa mum no ntu ni baifuo we sei enne de me de be ye wo no Yesu kura ka say and deliver us from evil. Ochram Bible. Where ye a one every yes, would ya come. Now then, yesu dia dia ba be kan na me na nu ya Janet say waba memra me yin free wo. Was it and deliver us from evil. Na say yesu kura dia ba be shem say ye bom pa ya ye mom pa ye. Na awurade nje ye free atamfo nsem a me na me ba be ye free wo. Na prophet wadaruma heat na no na tam watamfo kura no ne hwan. What time for Odifo na mo kire yesi mo mpa yinti atamfo. Wan what time? See, Bible na kan wo se enya ne ho na me mogya na enya. Ye ne wiema tumfo nka bre tumi adamo ne honhom. Tio. Na saa honhom no, wono no oba na oba ba be wie nipadua wo be wie nipadua na eye nipadua no ne honhom na akotena ne mu nyina be ye tamfo tia. Ebi na Bible say na Judas Iscariot ye o man no ho kwan. Na otamfo ni be wura animu obewura animu no otamfo ni use body as a vessel against the ministry of Christ. And then then na Yesu ebo onidua Yesu bo onidua wo se sunti dua ne beba de nam so beba wonue Yesu bo onidua na abrante no so de akono wo se ya anwonim pa ankeye Yesu amompa ya ma Judas anka nkire Judas say Judas mehirawo enche bia wo koto dan wo trasaku enam se wama ho kwan se waba be ye metamfo nti da bi wa mompa ye nhira no na mmom okese no sa kese na na ma Judas koko wuja Yesu enti se Yesu kura no edu ba bi no obompa ye in a way a wono bompa ye de defend ne ho a na me amedi na chi the logos himself share masa
Ewie ye brem ye wo brem a den ye wo brem ehu wudi agora me say otamfo bi betimi aku ato atwene wo wi a obeba be sakra te se de Paul sakra ye no ya ba be first Paul amant prophet on hwe se ne awusi kiremi ebetimi aba se edi ehu eto agidifo so ma ehu ba yemu se abrabo ne esunsum se ne awu kiremi oh na se obi aba betena ba bi kan kire wo se HIV wo ho nti ya hwe wana motuo ya ehu be na odi abewura wo because say difo mu na mu Debi fine obi create awareness say yama yani anna ho ne yantie de Yesu kan ye no se etwase onipa bompa ye da wo mre ho asuafo ne ye mistake na ka so mbusa Yesu se na ade ne ye mompa ye saa na me ye mre ho wo kan to aso ko ba bia wo se anye ne honam ni moja na enya ye ni wie matumfo nka bre tumi adamu ni honhom omo nye ne omo nya na saa nneoma ni nyina so ekeka bomu a ebaba be ye Satan na japade it is Satan the weapons no wabobo din no Satan so Bible say wo ma gise obewia na wakum no wasay o ni pebie ni wa obehu se kromfo atwentu aba ni fie no atene ne sa hwe ne so ka kire say me bo mpa ya ma ekina kosakra da bi enye possible so wo ye sofo kra na okutatuo kra na menyi ni se wo de tons ne be ebie pono wo de tuo obedi nka shutu ansa na wo bie pono enu nti say yama yeni ana ho a mesi obi bekum na wo wa ye wono na ye tamfo na wakum ekire oba be sakra oni nyamentem ya asomdwe pe wawu nkwase ewu Apostle Paka eja sani a wo papa si ahiti say mu kire ye am ye hu se akwase ye bompa yiti ayatam of course the logos himself to say the me papa kan. Let's read some scripture be from the book of Luke chapter 19 verse 27 where Jesus na ekasa o say but those my enemies which will not want me to rule over them bring them here kill them before me. Yesu na ekasa no okay yanko apamfo furo ni munsi yesi Yesu aba bewu enti ni moja na ba be ye nuoma aye nuoma wie go and read Ephesians chapter 6 verse number 10 edi free Ephesians chapter 6 verse number 10 or say finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might. Be strong in the Lord. Oni pe bia wa ye strong dada no won kan kire ne se won ye strong. That's it. And with the Bible no o create awareness a kire say hweye wa anya mere menye loose wo ye loose a me say obi betimi abegu wani mase wo social media e beda ho da ho me maka kire say krama ya wo bepu no krama ya wo be ka ompu enti me wo ba na ba social media na ba be sem na se wesem me ya wo tamfo na me be bompa ye hira wo dia lalai e maso senepa maso Emma so that enuti wo baba be say me na se wo ba na wo baba be dan me tamfo a I will see to we say I will pray against you. That's it. Me bompa ya ye dey muni ahumobro enye humobro asem enye humobro asem o hwe se Judas Iscariot wo ye wa sori ba empabo bie ni ho na Yesu krantimi asese Judas na wo Yesu antimi asese Judas o ja ne mane ko wui na Yesu o kura antimi asese Judas na wo eti hunu ni se sunti dua no wo se ebeba de nam ne so beba no onwie that means enye nipa ni nyina na be nam wo so aba enti atamfo omunye nyame atamfo no entimi koye omunyina eti Yesu kan se mo se nipa nyina do kura due that means atamfo beba enuti Yesu nim se atamfo wo ho enuti no se etwase ye bompa ye da ye mre ho. It was a suafo ne mpaibo mo ba wo se kire ye mpaibo mpaibo na wo kire wo mo oba be fese wo tamfo hyemu can say and deliver us from evil wonni mu se otamfo no wo kura na bi kura na wo wontan no but wo be ba be tan because na duane a wodi no meti ya se amadre poti yi obi hwame ne buafu nyame ntwia ne kase de nwumate amen because ade efe nye ne fe mimiti wey se wo dwere me ho adwembone ya nyame ntwia wo kase de onwumate because me yo obi a me hwe nyanka enti wo baba be time a wo tan nyanka no enti atamfo de enye se bia ye ni ehumobro ye wo ehumobro papa but wo se wo de abonua na to dua ni hine ho dada se dua bi wo ho a enso aba twa enko sensene ho na be wo hwenim masa your friend is a adifo
Send your money as you better. Papa will be sure say what Yanka, prophet of an one champ. Why your financial coach on your sofa? What's what can say? And we are Monpai, we are Monpai. When to me uncle to quotation, of course. But who can carry it to us or can't to us? What's it say? Efficiency is 10. Verse 10. Or say, finally, my brethren, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. And in the power of his might. And the power of his might. Put on the whole armor of God. Put on the whole armor of God. That the you may why say armor. Oh, be away ready to battle. To battle. So as I can call. Put on the whole armor of God. That you may be able to stand against the wiles of the devil. To stand against the wiles of the devil. That means onu nyankopon ni mu se se wa nwoaboa wo ho a otamfo beyi wa hwefom etino enye atoro nkyerɛkyerɛ na mo de man so le Debi oh ade ba ko a Satan yesesi a the greatest weapon o use a deception or the nada or the dada nkofo. Let me give you some scenario bi say o dada obi a there are about 3 or 4 phases. Number 1, he will tell you a lie which is close to the truth. Obeti watra eni no kure no ben. But what I say? Number 2, he will mix the lie with the truth. Satan buy no oba no. Oka chance oh aso nyankopon se emamu ni eduaba ni nyina. O se o se ye ni nyina na we emaye ni. O se oh da bia da obedi no weni bebie. Ampanso mudi ye no omani bie. But the second part was say na mo be se nyankopon. That was a lie. But omudi ye no omani bie. So he will mix the truth with the lie. And then they will always tell a lie which is close to the truth. It is how Satan is here. In scriptures, you know, yekas empire ye words, combination of words. Abraham, ye nyin empire anche. Because in those days, the enemies were physical than this dispensation. We read in Genesis chapter 14. Abraham say, Yabechi Lot, and then in the Bible say, he organized his servants who were born in his house. Trained servants. And they went and slaughtered the people. In Genesis chapter 4. And the Bible said that when he was returning from the slaughter of kings, he met Melchizedek. Enti Shadio, watamfu. Sisi ayeti he, obi hweye, nebu ofu se ya. But minim sa we metamfu a, me dabi o. Prayer topic bi eni ho. Oho na mentem ase. Shadio, bonifacha wo. Oho na adifo mentem ase ya. Bonifacha wo ho. So obi aye boni, na nipa ko na hunu se boni ama ye die manu me ho. Na nipa ko na hunu ne se wa yamfo so atia wo. Eno de atwase ye de boni eche. Genuinely. When you forgive, you are acting like God. Sure. Until you have to forgive. Okay. Bonifacha, enya si eni bonifacha o. Eni bonifacha. Hey, si eni bonifacha nkama kwoti to obi kura wo. Pantai junction asi etu na ni so be se 3. But eni bonifacha nti ebasa na na ye boni na ye de ache. But we are talking about the evil that people are doing against innocent people. When nipa nani da ho. Judas Iscariot me pacho quotation bi eni wiase betimi asesa no. Na in our dispensation ye wo Judas bi wo ye mu a saafo no elmompa ye nhira wo mo na ombema wunya mesoma ye den ombema ahwease na enuti ye wo bone fa che but enye bone nyina ene twase ye de che nkofo obi oho no wasori atia in such a way say opese wo test wunya nkopon a wo som no se nya nka na no nka David nke twase wo di Goliath to fom no ko na Goliath na nso abiri no anko hunu gari manidi ama ne sorry but we do twene second odi twa niti adentra wonne ni nyankopon ne challenge me wo bone fa che honhom papa na mom se me hunu se wani da ho na wonne me ko challenge se wo be se me a me se wansa na ana wunya manya me ne nya me penye ho hwade because ba sa dia be kun Solomon nyina ho hwade Exodus chapter 14 verse number 13. And awurade nyankopon edi Israel fon ko pie epokokona no.
na odi Israel fo nkopi epokoko na no na Moses kasa te se de wo kasa yi na afei atamfo ba Moses asem wo kan ne se monka makoma ntom yam monna ebeya mon system latest form gugu for monna na mamon pre yanya dru hey obi anka na koma ntom yam nyame be ko amaye ene Nyankopon bu fu no ba be respond with chapter 15 na o catch am say hey Moses nkwasa asem be na okeka no catch am so omon sori omon pack omon nyoma enye ko na mede omon baba besue. They should move forward. That means asem na Moses can say they should relax and they should sleep no en free nyame wasem a working en free nyame. The entire make us en free nyame ne say one kasa wotena sia na wo ye analysis a wo behunu say enkofu bi wo ho omamom ho kwan say Judas ama honhomoni abawro omumu pese wo go awade pese wo sell business wotimi hwe wanim din no akacha so wo sori a akompai ba akwa mechira wo pa mechira wo se me koso gako pa wakesi wanim na say nipa we say wo se wo koso gako pa aba wo koye dai na just wo de wo ko onu ni Nyankopon wo de wo ko abosomso saa nipa we ye mompa ye nsira no na wo nka nkire me say ena Ewradie ekwa wo kwei fane ko etwase wo bompa ese ka no wo de ko no emfa ne mmoho na wo sori no obubu fufam a waje wunyame a wo som na ayeden edi si andifiti atamfo a atamfo hunu nyame a yesom hwe abusia adifo ne ni bra abre no 2025 mon cross wo mo hwe wonim omo a omo ka say ena eni kwa se obi abompa yetia atamfo. You can see say omo kasa omo kanyina they want to tell you say there's nothing like the devil chasing them. That's it. How can a devil chase someone that he has already taken? It's a mystery. How can the devil chase after someone that he has already taken dominion? Nipa no mundada. Wa fani no mundada. Eti oba ma betra ka chense me mete we bonsambe na chase me. Won so bonsam for a long time ago. It is a sia when some wenya for we okra wo preach ama no na ye de no san be fa afofuru. Prophet, sometimes on say aya ne betimi aba say you are powerful intina na mo man sore man who say we should pray for we should fight against the enemy because munim say mu kura the power of God. There were a lot of asofo so mu nua mu so ebi omu nyina ye. So if you are telling us these teachings now, what Bibi say, more tumfu trogu yani. Share. First Thessalonians chapter 2 verse 18. Ben ko kan Bibi o hora men hwade. Share. Masa. First Thessalonians chapter 2. Yempese ye de enyo be share Christopher mu amo stay idle. Okay. First Thessalonians chapter 2. 2:18. Verse 18. What's it say? I say wherefore we would have come unto you. Even I, Paul, once and again, but Satan hindered us. Enti akwana make a church or kasan or your financial coach, on your sofo, on your osha, on your evangelist, wash your crack on quasori. It will be a one quasori. Shadie, who say a bayer, one more bayer he passed, will be a one for aeroplane that no dinner from no church aeroplane mu say aeroplane kra wu wura mu kra na o fa sepe o be kwa ko hunu baby aton de wo joint nipa no kasa se bodam for ono ankasa won for da oni experience bia nti I don't blame him ba hwade wo kan say ehemfa and the wo Bible mu a Satan wo nipa ko ye bibia Satan si ne kwan that means nipa no Bible no on kan ru babia mi hwe ni video bia wo se wa kan books 15,000 something. That means boost na wakani na Bible kan ho. Se Bible kan ho anko be discover sa scripture we ehunu say Paul krampo Paul no awodi nyame di ye. Prophet na chese wo chem say nim de na wie peye. There be masa. Life without Christ is full of crisis. Onye born again. Anko betimi ya discover ehunu say tresem ni mu. Satan enkofo bebre ye omo enuoma pepepe but Satan si won kwan. But ni video na ye hwe enu nyina asem o woka ne say ehin na Bible mu obi koye bibi a Satan si ne kwan. That is wrong. It is in the Bible. It is biblical. And it's in your kind of ha. Paul say nanka wo ko but Satan esi ne kwan. Eti Satan si nipa bia kwan Yesu kura Satan koso one hwe na wo sha eti obi ba na obeka bibi sei na se e dampo spirit in a way na o ka se hwe ni ho na wo ye wadwen se wo mmompa ya
you will be vulnerable in the sight of your enemies. That's it. Adifo no eneno mo kansem na mu bri ene so. Sofo baako sisi abeno ka so South Africa. Na ya na senior doctor si ye adwuma nyame ngo sraba no so na wo ye adwuma in terms of deliverance. Senior position and some demon follow instructions bra wo ye adwuma na sofo iso bi sua bi. Na so le dem. Ye ya so le obi na so mekura mekoja ani bi. Ya soli ya sofu ipeso operate say doctor. O he demon ne tene ne sa hwe demon ne hwe ne sa na ne sa na antiakem. Demon ne so ne sa ware for. Abusia sofu no South Africa sisi am. O South Africa erade fa so kura de na ko. Ewo ai efe gase. Wo tene ne sa se kire demon so nko ha. Demon ne so ne sa na no. Hwe awobode wo wiase antiakem. Life. Papa abrabo yesu. Yesu sumo. Hey, when him say first pass me ma me mo. Say omo bom paya na bita baabi na mesere. First pa no, omo timi bom paya na bita baabi na mesere. Na echire mi ankasa mi hunu say meda beso na ye bia no na aboa bi chesi miama mitimi ji bum na masori na me pia monten. Enna me ma me frɛ me de metena sesei. Na wo hwie oye gu me so de ne nsa gu me so ma prayer tower fo twa me hu hia bom paye ma me kodae ma so saa da ye bi ekɔ na me believe se mpa boy adwuma se ento wa da na saa to wa papa ya wo kasa yi enne wo hu no hwe but ebedu mre bia hey he will get a reason to pray. Sha abusia me pese ye twa ye ho ba because enkyeremu ni nyina no eba ko wie sunsumsam. Yaba mema adifo no machiri die nti na wo say nipa efa sunsumsam serious because when you believe in the spiritual realm there na wo say mpa bo nsu hia ho it yentwa ye homra yaba yebeto aso gibre the twen ye yaba sis Eradi shira o say waje bre na oguso ehwe Ujaba TV ne Abi TV. O hwe hit na ekoso na enyo bi na be ka say ni braba. Aye. Defend that we are in to defend the good name of the gospel. Ye de no ye betena se ya. Nsem biara o kan ye fa ahenie mu ho, ye Kristo ahenie ho. Na wan kire mu ye no ye de ba bi kire mu. Ti se ne onyame difo ne ba no omabo awuram amu asuko na yesua de be se gibre the suade na minim se we be yenhira prophet we are talking about say empire bo hia na dia krenti na wase ye bo empire because sunsum sam wo ho enu ti na twase ye bo empire sunsum sam wo enu ti na twase ye bo empire na dia ni sunsum sam Genesis chapter 1 osin fitias onyame bo osoro ne asase na asase eye sakasaka ne hu na esum wo ebunu ne no onyame honhom ebutunsuo ne ye dai bibi koso spiritual realm de make out mase efri abodie fitiase bepem sesei yenim se nyame wo ye honhom osi na onyame ye honhom na wo mo som no nsom ne honhom mu ene no kurem that means wo som no honhom na no kuredie bi amam when you be bang so Satan obetimi take you by surprise. Okay. And you might be brain sisi wo Bible from the beginning of the whole Bible na kasa eba ni nyina sunsumo nsam nko a. Eye de na dru ba bi a Nyankopɔn ka kire Moses say from moja sensan ekwan na no. Na so obofo ne ba na wo ba be kum nipa a. Odu ho no ohunu moja na obetwam akɔ. That means obofo no ba na Egypt fo ni hu no. Na emum obofo ne ba be operate no ohunu moja na watwam akɔ. Sunsum nsam eye adwuma. Edu ba bi no. Na Bible say Abraham fa ne ba de se wode ne kɔbɔ afɔre bepo ne so no na ɔmo nyɛ mpɔnkye wɔ ho nyɛ nwan wɔ ho but n'ani ba ne ho so no na ani bi akasa kyerɛ na ka kyerɛ ne sɛ ɛmfa wo nsa nka wo ba no ɔdane n'ani no ahunu sɛ ya mantam aboa bɔ ho epa kyɛw fulani ni bɛyi ne de aboa no kɔbɔ ho sunsum nsɛm ɛyɛ adwuma wɔ ho na sunsum sam no enu na manifest ama abo na baba bebo ho abra fulani ni bia obi ani wo na wo omahunu sa abo na wo ho Jacob ni Esau omo awuom e kire se sunsum sam wo ho na Bible say ye wo abofra na enkwala ni mienu na ba kukuta ba ku na ntini na o ka kire wo ba ne se mihunu aman mienu e wo yem na sa aman mienu no ba ku be so de atia ba ku
ampa ebem sunsum sem wo ho. Enwoma bi sisi wo Bible no ma, it is beyond science. Okay. But we are in a new generation bia. Ye fan you may be try ye just oh ready and can say you say near the science to ho. Bepem say abodi hwehwemu science for current me hu ekwanya e fa so mani patonko. But ni enwoma bia ye sunsum nsem. But ye ignore spirituality ni ye just say ye be approach enwoma bia physicality. I am telling you say ewiase emfa moa emfa mreni pa. Sunsum sam ho nti na wo ya bompa ewo ho wodi agora obi beku ato atwene eye den obi timi kɔ baabi wo se me kɔ akoyi nipa so mesi afiri wo na wakɔ baabi akɔto ni tukwei na nipa kɔ na de wo hɔ pram na oda fam na wawu wanfa ne sanso ni mu sunsum sam wo ho ense bi afiri wiem ababa be so obi mene amia ne mene kuno wo tifie ka kyem se sunsum sam ni wo masa Yesu tenasi hunu say abrabono spirituality is part of life. Anuti say what me ignore abrabono na wo ye wadwe say onfa sunsum sem nya hwea you perish. Anuti was etwa so nipa bompa ye da wo ye dai ombra ho na owie no wasa ba be ka say hey enye ye ne hunam ne mogya na enya wo abrabono wo bo na nya se bia besene kɔ akramo no akɔtoto nneɛma ye shopping no adrepo da bi. So when you see me dripping here, so when we say my drip here, behind closed doors, no, my performance because maybe I better mean say ni pam the woman be me, any papa, anybody. Masa, and you soon sama ya didi, and ya di bia boy ya hopai, and ya bompa ya timwa asasi swa. Anka eye den obi caught. Pa akoko no abomi din no atwa akoko ni ti no achi was ye china he wo jaba ye ku na wie enso me na me si ye e kire say sunsum sam no kwa ayesa ahemfu chini ye ebi di bi achi prophet wonte wo kwa so wo ye bayi fu a wankasa access me na hwa wo de access me na da me minti apostle baka wo baba echirem sunsum sam o kese ha no kura no betena kwaboa no ho of course wo ya kodie mu fom hwe me se asebisi wo ayie bi ase me kwa akɔkyeakyea na me spotty ohini bi na me spotty nipa wote ne nkyɛn na me hu sɛ nkɔfo gu hɔ a na ɔmo kyea no ɔmo du hɔ na obi akyea obi adu hɔ na wakyea no na ɛyɛ bibi te sɛ ɛyɛ den abai hook or crook I need to greet you mate nipa ne nka mate sɛ nipa kro we sɛ die yɛsɛ wɔ yɛ comfort no ɔyɛ we no ɔyɛ we sɛ akwa we ene mekyea no ene akwai machia no okay etime so me hyase na me hu ni fura kyire no ena me hyase awurade ne me han ne nkwaje ho na me so na awurade ne me nkwa hode na ho enim na me ho popo nipa bone o hyem so no ta me so to me abesunsu am ya won wati watiri no hwehwe asese dom kyere me so nsa ban makoma ntu so tum so sa enu po na me ho to me ade ba ko na me se awurade no so na me hwe kyira kwa sa me nkwa na medie nyinara metena yehu afie no madwene me tiri wona sori fie me wie na me se awurade no hwe fo hweri hiam o ma me da awura fonfon adidi bi o ja me ko su an ho dwodwo me kra wote me fa kwante su ni dinti sam nam sum bibo mu a misro boni bia seminam sum ka bibo mu a misro boni bia seminam sum ka bibo mu a misro boni bia na me de ko me do a me tere me sasi akwa na nchia me ekwa na wo hunu say power pass power na wan chia ma otwe ne ho kwa akire me say akwai eyam say wane watwe ne ho kwa akire eyeda na otwe ne ho kwa akire wo hunu say ma meditate so jana na medeba that's right akam say me chia akwa no kotonchia wo so de firi ankokowu so chia me anko so de firi ankokowu masa ni pantena ho kwa tena se dwene honhunu say life 70% aya spirituality odi for me ba me pese ye hwe video bi ba apostle park abeba so won say do ba bia na enkofo keka say na ko bibini na bibia ni a abrofo omo ntesa me say I am tell you say it's a lie abrofo kro omo gi sunsum samudi omo gi di pa abrofo sum nyame ankasa ifo mo ka ko bibini a omo ya me ko bibini de enim sa wo de abosom samu ne sa ayi nti no wo de untimi me kire sunsum samu amba ya no kora ma de yie wo se ebinom kanfo ntiase na ebinom kanfo aponko na ye de ye kanfo Israel nyankopon wono ena ye ni da so enu ti ebi mo fa abosom but ye de yenim Christ ye de no ya so ahwe ya som ye hunu say it is powerful ya wo council minim dia meka apostle paka yen hwe video bi mra sisi a yen hwe video bi mra broni ba awurade fa no so ye nwuma yen hwe sa video ni mra sisi a broni
be ya do de no na Prophet. ye tu ama Again, the Bema will be better in Sassi. Na BBC. Yeah, Broniba. Abrofo no some of them are possessed. Yeah. When you say broni bi e wo ho se ya me kai London Bristol na me kokosra obi ye hu ya se obi every abrosa so abehwe from pa wawu omo se ya bani mu sa na wo so ni say omo de na medical say omo ye de obeye bia e ye honhom bone. That is the spirit of anxiety. What you pe na ye say onku ne ho and your mercy si sunsum nyoma eka nipa brabo ho Na ye nya bibini nko a. Debi eti me hunu abusuam boges na omkwa aburochire pe omo say na Ghana mo bom paye sa na hunu wo bi a wo social media na o ka say na Ghana fo ko bibini na ye de ye nsum nyame wo ba aburochire ye nsum nyame hunu say nipa no o ye abusuam boga ba ko pe sa fo no jo mu no omu jo manu papa enti okokodu hɔ na akwa ete sɛ akwala a wanya adwuma yɛ akwara nya adwuma yɛ a wɔse panyin pa adwuma onya sika pɛ wɔse panyin pa adwuma na sɛ ɔmo ka sɛ na ko bibini na yɛ de bia na abayisam na de bia na Ghana abayisam broni kromu a yɛ de wo bɛkɔ akɔhyɛ machine mu ne ayi na ente saa yakɔ abrochire yakɔ koye council wo baabi yakɔ ebi wo ha yetimi kokoye aso wo baabi ehia abrofo ekɔ na obehunu se abrofo ne wo problem kese pa spiritually no they will need help. Se me dru baabi na se me hwesi di abrofo hoahoa yen eno na me hunu mia me nua Ghana fo bi a omo tena social media keka o madwene se na Ghana de na nyamesom wo ba abrochire ente sa wo behwe na nipa kro na yam so hia abrochire kura bi ase but wo kwa abrochire ankasa wo behun se abrofo no omo so nyame ankasa kwa America na kokohwe ko bani hin aso dem kohwe nipa eguo kwa abrofo na so dem kokohwe nipa eguo. They are all searching for Christ. Hey, was a one aji asem panedie. Nyame abasa wa maso hwan so na ada die. Ya wonkofo bi wo ho asa abasa no ada dia momo. Enka nkyere wo mo se sunsum nioma bi ani ho ntem mo mpaye. Wo na aso wo na wo da won sasane. Jai wo mo maka. They should pray. They should have it in mind. Say, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Apostle Baka, you hear video no? Share osofu bay. What onokra one struggle no bompa you. A da form boko. Not too many years. Ni say no. Oh, wa ye your engine room. To say ye asofu before you go to the pulpit. We they can hit it answer waba. Until the power is flowing. You know, life. Say obika say sunsum nyuma ana sunsum semi ni hwa. Two things. Either say, or no ankasa spirit we are gripping, and I say, or no ankasa so ye before. You read Romans chapter 8, or say, verse 4, or say that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Ye bad down, or say, for to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. And so sabraba yebono. Ayesun sumasem. Rebecca ni. Eno ko hwehwe ho se enkola na egu miyem no. Omo obeye den. Eno difo no kire ma kire ne se. Ama mienu na egu yem. Na peni no ebesom ketwa. How did he know? Life is spiritual. Wanka se nipa mienu o se aman mienu, 2 nations. Into onu oba no onyim no, he was thinking say she's going to give birth to 2 children, but not children, but nations. How did they know? Man bi wo ahinkofi takrade. Oba me ho last week Sunday. Na ne nan won wa say oso da ye say wakọ toilet so. Na aso o tu ne nan na o sleepy na o de ni kokomoti no e de ball toilet seat no o sorry ye no ne nan na o de abo ayi wo dai mu no na apai mark ne da o de be kire bi Sunday, just this Sunday ya enti o ka se sunsun se me ni ho a ni pa kro no on say no odifo e be ye den ye nyini wo sunsun good say na wo kire
Share won't say, Yesu about as for assassins, or try a new mobile. But a dear winya botre yem pan a empire Bible. And what the winya botre a chile nipa, a quanya won't fashion a woman pie. Because prayer, and one hour they quack seek your power. And your communication, at the said your one casa, who use to prepaid, no prepaid asa. Which mean ya, Obi a ye adwuma wo ho na ne communicate ya, obesend obi. Enti won ebi kura won ko ho. Wo ho a obesan ko check na ba begu so. Empaibo enu ne ma onipa ne ye den e wo sunsum. Na wonyini wo sunsum hwade. Yesu ba ye no. Aden wan share adwuma na si straight. Na okọ ye kokoda bepo no so 40 days 40 nights. Anopa obi anim se anopa na obo mpaye anadwo so den no wo ye. Oye sunsum nioma. Eti Yesu da ho ni nyina wie ye ni nyina no. Na woda ho prepare ne ho. It was an incubation period. Wo prepare ne ho in such a way say wo pie ba ade bia bonsumo ayo wo hia na you have to burn. It was one who ye because bana yesuma na mana ba no. Yes onye anifre na ni na ho. Number 1. Wo bi wo ho na se wani da ho bebre a. Se wani da ho bebra wo behunu se ewiase pinti asase na ho kwa eti Yesu kra na aboabo ne hu na wo boabo ne hu duru baabi no okọ bepo no so no enya honhom na de ne koye Bible na ntwero sa wose na wo kọ bepo ne so kokọ di adeduanan se adeduanan 40 days eti Bible ne se na wo koye but oye mpa bo wie ye fasting wie ye no wose na honhom no ema ne so every what the ne Jordan no emo kokohia John the Baptist wo ho won say eye honhom no enye Yesu na ase enye Yesu ne brother na honhom no ene de ne koye enti wo pompa ye bebra you secure supernatural power enu ti de twa say Christopher way emo obi ntutu mu asom say empaibo hu hia hwi ni wo hunu ne say empaibo eye wo Kristo ni wakode e kan akode ne mu bi ehia na Yesu honhom ne de koye no okoye ne yesade no konu nsuom onti ase but spiritually no ensuo ne yade ne num no eno so won kirase Yesu aye fasting 40 days 40 nights na won te hwe wo ye fasting nyina wie ye no wo hunu de papa bi ase aboa wo no hu no wo hunu wo wie ye no honhom ne man so de call eye ensuo ne ho na okohia John the Baptist no okokoye sunsum akwankere yade ne nu nsuom ni yade ni nu nsuom na wo pie ye no ehona na nani bie ye na sonso bie ye enti wo say na wote ni a eka se wei ne me doba wa ye dai osomani okay na wo say hunu se abuburo firi soro ba na ba besi na beti ni nyina ye sunsum nsem because ntimi nka nchem se ehona wote ne no asojafo atwa ho hia na omo mbebo asu ni nyina atibi that means Yesu a prepare no wenya sunsum and what they baba ye nadwuma etu ono pe na hunu abuburo no and what sate ne no John the Baptist so ye dai ehunu abuburo no ono so te ne no because omo ye sunsumfo masa life is highly spiritual hey enye ayi Israel gon ha ya na papa bi a boga bi a wo ba ha no wontimi na ye ne mu nyina ko bompa ye ye kokodu ho for 3 months wontimi na me bompa ye ma na nkonkora ka kire me say obi akwakotena ne japade bi emu te said do pra na opeso stress papa na kopim se papa ne bewu enti papa ne ntimi ma ni krom hompo e ma mehwe dan no enti papa no ye de na ko ba bi se ontumi na enti wantimi ana saa wo fa ho ana wawu akwankyere piesi yemko ne nkoto kosi enya woni Obed na mkoto kosi omukoto kosi ne ba me bompa ye guso de ma papa ya papa wi kosi ba ko mienu miensa ye bompa ye ma ne wi ya ye dane ye ho tena akonwa mu papa ne fra to fom wada am ye jane ho akọ na papa we sori ya wa ba be ka tese sunsum nyama ni wo power be ta we ni so ma na ka agia ko se de de na agenkwa etina je sinyame asofo mu gitum se empaibo de na ma wunya sunsum no mu gitum se mu ehu hia se de trechen so asore ma no me meditation eti aputu eja ba bia na mete no omo se sofo na wona ma na okasa enye kasa na me na ma me kasa menam bia na me meditate menam na me meditate metima meditate samson dia bompa ye wo metirim saa ti hu se menam na me buabuam ano empire nko a
Yesu ekure do baabi no oye mre wa bompa ye anya sunsun no but do baabi no na oye mre na Bible say wo baba be fa asuafo ni bi kan ne ho okay and one no fro be pono so and wo san ko bompa ye na wo bompa ye no twerɛsɛm ne say na honkonkun firi soro e baba be share ne den that means na Yesu aye mre enti se wo bompa ye bebre wonya den hye woyɛ den ɛyɛ nam ɛwɔ honhom enti se wo nipa bi pese wo build a spiritual life they should start from prayer. Let's say enkyerɛkyerɛ na mo de ma asafo ma no ɛma mo nya atorofo mo yɛ no kwafo last week yɛ discussion bi wɔ ha na me pese mo a mo hwɛ no yɛ bɛkae mo sa discussion no there is a lot of course aba maami bi eba media no so sɛ nkɔde bɛ ware ɔsɔfo de kɔde bɛ ware kɔnfo anyame asɔfo mu gigina mu sɛ anya no korɛ ɛna kora no me hwɛ the state last week o make statement bi sɛ asɔfo no ɔmo present because ɛna no o hwɛ na ne kyɛ sɛ asɔfo de ahwehwe pa me pɛ sɛ yɛ hwɛ saa video ne ba na course aba last week no ɛfa saa issue no kɔnfo bɛ na di ho nkɔmɔ kakra na yɛ hwɛ sɛ kɔnfo bɛ na boro kɔnfo hyehyɛ kɔnfo bɛ na boro masa yɛn hwɛ saa video ne mra na ɛna adiifoɔ na abɛka yɛn sa no yɛn hwɛ saa video ne mra sisi a da wari bio ma wari kɔnfoɔ me wari sɔfoɔ da o se sɛn me sa wari bio ma kɔnfoɔ adentia sa kɔnfoɔ yɛ sɛn asɔfoɔ sɛbi enye ɔmo nyina mom deɛ aba niam yɛ kyɛ asɔfoɔ bi no yes asɛmpa na me ka kyerɛ wo no kane na me wɔ abɔnten no na me hu sɛ ɔmo yɛ nyame ba boru mu no ha be say oh say no obi ni pe bia obuti mu odi asofo o po bo nsem ehu a wo hye asofo asan wachi sofo binom sorry to use that word. I know where you are coming yes me to pain na say niam mo ni bi fe mu tram mo mi ko mu niam mo mi fe bo sister you won't think say sofo tete man ni say sofo betimi aye me saa ka me wo me ho anase me ti me ho ho ase no na ka beneje kane na me wa bonten no na me hu se omo ye nyame ba boru mu no ha be say oh say no obi ni pe bia obuti mu odi asofo o po bo nsem ehu a wo hye asofo asan wachi sofo binom sorry to use that word. I know where you are coming yes me to pain na say me say wari bio ma konfo adentia sa konfo ye say asofo se bi enye omo nyina mom die number one mistake back what we didn't count cry here say akane no akame gbo awura mu no na me ka say me hu omo say omo ye nyame oh na ko hu be ma so ye nyame prophet me hewa stand ma ko ma for dem ma wo go toilet hu hu no so ye nyame prophet say no mami no oyeyere ana otini kunu enchen say no ni kunu so no ye sofo say no course aba last week no e kwan be so na say woyɛ sɔfo na ɔba te wo nkyɛn sɛ sɔfo maame ɛdeɛ na wo sɛ woyɛ na etimi bua wo ministry ɛma wo ministry penya hwɛ asɔfo bebree asɔre agu na ɛnyɛ obi a na gu no sɛ ɔmo yere no prophet mentwa no woyɛ sɔfo maame na wo hwɛ yɛ ana oda asafo ano wo ware wo sɔfo a ɛnɛ akonya wom sɛ yɛ the phone lines ni tumu a wobetimi afrɛ na wo so akyerɛ wadwene papa yonko sɛ asɔfo ni bi sɛ yɛ mɔ ɔmo akonya sɛ Nyankopɔn abɔ totobento pa ɔsɔfo bi apɛsɛ wugya wo yiri bia brabe register kasa da ka wani ebe guru on because me say sɔfo bi asɔre agu ɛyɛ ne yiri ɔno ɔba na ne kogu asɔre no na de enso mu hunu ne sɛ wo say bɛma beja neja ɛne ne na ho na ɔde ne ho akɔfam ɔbaa na ɔma wade na ɔma bɛyɛ honam baako sɛ wo baba bɛyɛ sɔfo maame a ɛyɛ ɔmu nyai kasa na ɔmo ka ne sɛ ɛyɛ wo na nyame afrɛ wo me de nyame mfrɛ me because yaba bɛyɛ honam baako ade na me nyame mfrɛ me na yaba bɛyɛ honam baako no na wo de nyame mfrɛ wo ɛno ti ne ɛse sɔfo maame yɛ no ɛyɛ calling
The atwa mu hunu ne say the moment a wagye atum say wo baba be yesofo maame no number 1 hweye na wantwe kura because say wukunu ema ho adwuma na wo ye menka so tonton ma address but ema ho adwuma na wo ye was I a D4 kura de na say D4 hwade eye nipa ho adwuma na wo ye dey oye that's right yenim say ema ne fa kire ni enan but so wo baba be yesof maami a jai say ena we yaka we akire me ena we yaka we akire me wo kunu me pa chaw so ye papa nkanya na wo hia no that's right hunu ne say be ma na wo hia ne say sofo na wakwa akọ ware no no se ne maami kura betimi atete na nka me no kase nkoda ho tete ne maami ntimi ntiti ni yie nti ena ye be yi na de ahye wo nsa na we say until death do us apart why you ready say stubborn killer bi ane maami ntimi antete no why you ready say obetena ho atete ne dia na ne jai yes ena mate e ma asomdwe ma wo fie ho da bia ye kansa mo kire wo sofo maami I am telling you say when you kura nje wa wade na wo wade what yes no react oni evidence sometimes na asofo ne fa betimi abegina pulpit so no makanfo o mo yire no ne ade but wo be hwe no okofie pe ne yire bon attack but eyan ontimi mama me pa na wade ho ntoma mfa nkire nkofo so de me pa kire no me die sei ekoyie enu nti mitimi aba begina wa kire mu nyina but eno nkire se asofo a aka no omo nso praise omo yire no mu a omo de ne koyie eti sofo ma amefo eni kwa se omo twe kura omo hunu ne se omo so ye sofo sure omo fa omo nhye shu ni mu eya se omo begu omo kunu na aso no omo begu asori no kura apostle paka e dia na sofo ma amefo ne nye e support mu kunu see one thing is so mutias say once your husband is called you are also called say ukunu ye sofo awoso ye sofo enti ade bia o ye bia you follow suit and support him you pray for him say me meyire sometimes we wapa na mada metinu na kotokoto obompa ye mame bi wa meda ho am na we beso me nan na obompa ye mame because onim say adwuma no menko a mentimi nye last time na me advise say some young guys be almost eba ministry na me say ma menka asem kyerem find your call and find the woman who fits your call. Don't find the woman before you find your call. The woman may not fit the call. Let's say, hwehwe frɛ na hwehwe oba oni frɛ no be ye pepepe. Man hwehwe oba no ansa wakɔ hwehwe wo frɛ. Anya sa oba no on fiti e frɛ no. Entia we yes of mamia me too for pa say you have to support your husband 100%. Asem bi kura ho aye ka fa wo kunu ho a wonim say no kura no you still have to defend him. Anya sa aso no so fi say wo the jealousy ba be di wo kunu chi na wo so ni obi gina ho na wo ye wo kikam wo be gu aso no wo sran so attract him I'm telling you. And what's attracting ba? Automatically. Bible no mo. O si enye fie ha ya na ma mienu bi ba. Am ko to copy paper ba kam ka town. And me dey say me do fini unlock the gate. Me patch up. Na me da sorry da. Enye izo. Enti so mo ma jealousy ni di kan dia aso ni be. Papa asema wo ka tuma dia si asemi so. Wo sofu bi ne na yere. Ah mo tia sofu ne very powerful. Na sofi and obi to wine fra bruche be che na wine no etoa ne nice it won no mawie and oye na dwen se etoa no odi bi si o no odi oil agum okay na we na one day oka che na yere se me yere etoa yesi we eno ne ma ho den etoa yesi we eno na ma bi puli kra de gina sori de ma me hye nkom ti me sraw bi do wunti na ma bi esu a kira ada atoa ne babbo ne mawu sofi ka che na yere sa wonne ne yiri ni namu na ntokwa baaye sofu yi wa sori da na ne yiri buafu afa kira kwatam hello good evening me patch udine say na infa na kasa free me patch any dia musa ofra aya low tv set no
So one loaner, the other candiente, observe who with even so. I hope I see him. Me patch wire. Okay. I'm saying, yeah, my canon, a family, you know, by right, because ultimately funny is that, but so for you, making up funny, it's family are they make us say, my money right, and being temple for you, funny, that's a soft of funny. Okay, yeah, that's it. Abranti okay. Abranti, you know. Masa, what's a comfort yere? Eti me fa na chi because offer na chi wan hwa no abonidia. Ebia no abonidia. Na so for yere de. Obetimi afa. Eti ne efam bi wo ha de ma me ne ka no. Eh right. Prophet. Abi akwa na sem na wo kan me ngintu. Your friend say aya bomodin Thursdays brabe hu the states here. Na yem fa kwa nchire gu fo ma. Ba bi akasa ni fire no. That is say ya. Ai. Eti no yasra ofra and demo. Make sure say ube low TV set no. One loaner ofra o kasa ye ho a wa bete ho feedback. Emwa emma nkomotwetwe no enye fe. Mr. Ofa number no na efre sisia. Eti prophet na say no mu kan wi na chese emma no. Do mani be hunu bi o mu kan ma no. Chese asof maami die na asodie kese. Hello. Good evening. Good evening, Mommy. Udin say na aka se friend. Me pacho me de kana. Mommy, ye nim koma nwumre. Me pacho nyame ntra mo bebe. Amen. Nyame ntra akọ nso. Na me eti na se. Eno na obi kule kan. Asofo me eyofre. So be worry for far your friend. Yen sorry keke say who ko worry because I could be so what went to me what's of my man and boss of now ube ham abra for to me vampire or so jinemu e vampire man because me worry so na me worry so bibi kakra ba na ye jai but me who say as of my no ye frɛ ankasa but ne amane ne kanide me ne nyaagi me ne mane nyaagi Okay, powerful. So oye ne duma yie so osofumane a duma yie a ka e manisa Akema ne sa. Ulu sunni asemu a ka e manisa ntinyame hia wo bebre Yadase. Amen. One keyword I will can was so ye na dwuma ni ye a anka ma ne saa sesi a wanye na dwuma ni ye nti amwa ye bitter but what to tone in your me ye anka bia anka mama metena ho nka saa asem so for mami bia ototo ni nyoma ye bia wo hunu ne se o wana somdwie so wan toto ni nyoma ye a nani beba ne ho so no obenya problem me no kasa sisia e bia so for mami bi hyedam osu ontoto ni nyoma ye okay number 1 wo pese wasom dwo asofo maame enkotam wo kunu fon ko hwehwe so abra woni ho anawada because ehunu ne se wo kwa akɔhwehwɛ so wo fifi funu ani ase a wo behunu saman ebi ababa beto manim na nsan yawo oba no kɔhwehwɛ ni kunu fon so san na wo ba bia wo hia no mre bia atwam kura ɛna oba ya hyase no de ne ho hyehyɛ no no send pictures bi de bre no na maami koko hu ye ɛna ni kunu da kosi ya wo kɔyɛ ne nsase de bɔ ne minim se kompa na papa ne se hey wo ba be kume ɛna ofrɛ ne maami ka kyerɛ no hey wo ba wo mia wo kon anadwo 2 o'clock so opeso kun enti ene sadia ye ma awade ne maso enti wo ma ware ne egu ano no hello Yes, sir. Anumre udi ne se na ifa na kasa free. Me ba jo me ni sane me fefi eziama o se. Anumre ya ni nkomo. Yada first of all yada nyamia for such a wonderful program. Yamishramo. Mitra my grandfather, Prophet Doctor, and my father Apostle Isaac. And I can't say Yamishramo. Na sane o mo kano. As of my phone. I wait to them come in at home.
Some would see Uncle Wapa. So for this soon with them and Yabro. Now, oh, yeah, when you're homework here. No one to tell you, maybe. Tanya Daya, on the boy ministry, making I successful. Yanni, Madame Photophonia soon with them. Say about him, already I will get it here. Yeah, that's it. Already shroud so. Na sɔfo bi a meka nkyɛm sɛ ne yere kɔdwo nso egu kura ba mu a na waba behwe egu ayi ne pulpit so. Hey, I'm telling you. Ebi kura na no wɔhwɛ me. Wɔse ne yere enim pa sɛ ɛha na Sunday school fo ɛba behia. Ɔba ɛnam so ɔmo fie no ɔmo si na ɛbɛn asɔre. Ɔsɔre free ne dem sɛ pɛ na wakɔ akɔdwo nso wɔ bi a Sunday school fo ne wɔ no. Wɔtimi dwo nso na akɔhwe egu pulpit so. Just say anyoma tan ɛna sɔfo maami ɔde yɛ sɔfo no me once wasan so ne na wo wɔne na wo miɛnsa ɛna wɔsan yɛ saa deɛ eti aba sɛ ya ɛmma ministry ne nkɔso ɛbɛma mu mienu nyinaa ma abrabɔ na akrahye sɔfo maami wonim sɛ wontumi ni sɔfo maami na obetie yɛse na de bia wo kreti ntɔkwa aba beto awade no mu a pɛ oba bi tena minim sɔfo bi a wɔhwe ne yira ma ne yiri collapse asɔfo no si ye bie phone lines atumu pa na wo hwe de asɔfo ni bi yire nom ɛyɛ ministry ɛma ministry hello good evening. Yes sir, good evening. Me pacho udine sana ka se friend E pacho bedi di solo me ka se pia ye ni nkoma nwumre me pacho nkomo odi penyi ne odi pa ke di TV na so sound no work from television sound no work from increase volume no so still sound no work from okay yeah that's it okay already shout okay technician so when you say adwuma yeah sound no work from already shout it's prophet not just asofa warrior no edene edin pa asofa warrior say ye mfrɛ we mfa ho nkohyem wo hwɛ life omo bobobbo na wo hwɛ sidi omo ho siesie ne ayi wudi agro na wo do ho kokohyem a wo kwakɔ wo bi ministry kwa ye mfrɛ pa oba bi tena prophet senya ne no adifo na ba no life ne dɔso itidi bia na be ma fie eja be to fie life ne dɔso ko se akɔ se fan boy se no na omo ho fɛ no nyamfo ni nyina wo into the ministry the prophet hello hello yes I'm pacho within the senaka se friend papa mpacho ni nkoma nwumre ani medeko message okay now I read and it's the final now yeah I was so o network nenye ka wunyina ye ne nkasa hello okay when time nyina so the apostle Parker you see nyamemba ye ho fe we are so far so see you see that is the difference between here and a comfort because comfort between ma obi hu ne dress and hu so your comfort until a different day I mean nyami shirawa see there you drip on there a comfort ko mutu chema ye hello nyami shirawa I say dress hello yes I'm a pacho udine senaka se friend me pacho ni nkoma nwumre so for na wakara so for ugu wa so no ni para so no branch bi do ku bi ya de ya so so de mo nam so to na to for na ga de se also one of man it is pa no so ni su be kuta no nam so to de mi no akọ no be also ya so ma me no mo de so one so for no akọ wale no e be da su kuta su ba bon bi a bon santi krista
every class is very very the how ministry. The last time something like a software you are, hello, so you bring the new to a business or so support. No akofana bo ba so fa na fa de preso no e problem de no dia how ministry in there sa na wan dia o ta so for the social media o ta no crepa okay yadase Michelle now what or kasa about charisma nipa kro no eto nwom okuta sa charisma no enti ubesusu se obetimi ayeso maame but minim singer bia ne suban ti ontimi nyeso maame nim singers bebre wo ha ontumi nware sofre ado be ware sofre the next day ye be kwa kofa funu ofia ho because say ontumi enhwe se ni kunu ene wo ba bi nyina ho emponi nkomo ye wonkofo bebre o mo twe kura pa ene ye wonkofo bi o so mo kura twe no aye se gentle way bi slow but omo so de ne dangerous omo na etietie yese onya hwehwemu but na wo ho adwenboni hye ni tirim eno kura ye dangerous ne omo no omo show action no eti enye nwom to ena omo mfa so fancelity of maamefo obi betimi atonyom but he has not been called as of maame of course so they should be cautious about it. It's very important. Apostle Parker sa neti obi kura ha oyosha nti omohwa o se oyosha nti bia ni suban beye there be o character and ministry are two separate things. Nti se one ti bibia se because osofo na wo kwa akware no ese hu se oye nipa nti obetimi afom. I mean, many things can happen. There's a one tears yes, sir. Now, if you so be a ocean was running, there be at the end of the day, no, Ube say, every crown or da, crown. And I also say, or da crowd. It is a one tears yes, say, our area now may con, so for now may worry. I'm marrying everything about him. If you only marry the oil on him. Hello, Papa. Me pacho anyumre within the Senate Cafe. Papa says that no can say Boniface. I said because when the father said wow, now back it up begging. No what the begging how no one saw your day phone and then I found because what the begging is sale. Again, they are found. Okay, Prof. Me from about 2 weeks in the you look by about one boy, one girl. No, you won't be a kitaba bako. Yabao 2 weeks in Papa, back on the before, oh my actual woman, you got the bite. The make and see a crab. Papa, Ebasana, wo bompa ye, empire bone koso, no radio hunakolane mobo. See, se, enno. Your system bia eni kwan say asofo ne ye o madwen say ye bebo bayi nipa wo ka say mehunu nipa kro okay wo de nkwala ne ba bia na me nka nkire ne say nkwala ne ye bayifo na wonsuwa me bompa ye de ma wo na maka chen say on treat wo mu yie na onfo onkwohwe wo mu on treat wo mu yie eti hunu say eha no say onu nim se ne ba ne ye bayifo na akora na ka say bue na no aka but wo de ne ba me ho nso a me krokro omo na mama omo de omo ko empire bo ne ye de ye adwuma me nka se kokko asort akola no because okko asort akola na wa asort ni padua honhom no de etinchen baby yesu no omo wo kokko hia Mark chapter 5 gadara bodamfo no na bible says sa akwan de no ye bayibo nsama nkasa because ahonhom moni ahodo different bebre na hia nipa ba akum 6000 it was no ye heavy load 6000 demons. Hello. Hello. Mame, udini sena kase free. Me pacho, me friend na matango na kasa na mo se me interested wo kasa ni mo ba. Matan radio. Ona free sisia na. No kasa. U bisa Stacy ase. Asofo awo be ye din pa. Na asofo awaru ni enye din asofo awaru enye din ba ko ni se wan tutu ni oma yi ha asofo awaru be ye din ama ni nu ni se asofo oye nipa oh network
because we need party say what. 18 Mark chapter 5. Yedi you gather about down for no Yesu hia no. Oto honhom ni wie no. Anka akwa na bedi nachi. Okasa nka opese odi Yesu achi. Yesu ka chense kofie. Fa ho ko kire hwanfo. Ose na busua. Eno kire se Yesu to honhom ni wie ose won fa ne ho ko kire busua. Nipadua no wa busua. Ena honhom na ti ni mu na ama na ye baifo no so wo ba bi efiri. Ti Yesu cast wie ose fa ho ko kire wa busua. Eti se wo maame ye baifo mpa wonni right say wo me yakobɔ ne bayiye na ye ni hey tete no because maame no wo ye wabusua wo ye wajapade na honhom bɔne aba be wia wo wajapade so you are having the equal right say wo momu treat maame no waje wajapade free Satan wo be wia ne nsam. Okay. Eno nkyere se mo treat maame no. Okay. Wo be mo treat baifo ne wo be wadwe se o ma na aduane ni nipadua na wo hye ne ye a but honhom ne de anadwo obedidi. Okay. Okay. Enuti I can see no sense in it. Say will be ye baifo a ye dey ye paibo ye honhom pa ye kopem say awurade tumi be ye adwuma. Because we read Acts chapter 28. Okay. You see Paul who say eja na o maso no isa. Ena okobubu nnua. And odi begum odi gum a sana wo won crash and you create a heat by praying. Okay, we yes na honhom na ti akola no mu ebepi. Okay, create the heat. Apostle meba mesraw anwumrei ya discussion no ni nyina ne se ehun behia si e be bompa ye etia ya tamfo enyame adifo no so akire mu se ehia na yade e wo ho na etwase nipa bia no oyɛ mpaibɔfo ya kyeremu akyere sunsum sam se sunsum sam wo ho etime sraw adesua Yesu and make sure say we be take a lot of point na beboa. Hello Papa. Yes sir, me pacho udini say na aka say free. Good evening. Me pacho Papa. We have the part of the Papa. The Radisha Papa, and I find a day. Then you have already come with the prayer for Pan, you pray for the senior young man. And you can present in Panama. Not coming pan in Chena, to me bomb or okay, number now, what fun after the program, we'll be my friend number. No? Why? Okay, already sure. Okay. Hello. Me pacha ofra ho aya low TV ne maye. Yes, I am tell you what can. Hello. Mame. Good evening. Udini sanaka se free. What's your fancho? Hello? Okay, network no. Ebreno ya be. Enti no mesraw make sure so be gina ba bi na wa frɛ na ye no wadi nkomo na so de opesa wo kafa de topics ayakasa fa ho nyina no. Ubetimi afrɛ na ye no wadi nkomo. Hello? Ma me pacho wudi ne say na aka se frɛ. If I saw within the app, me free also. Anyway, Yankasa, ye nkomo. Hello? Me pacho ye nkomo. If I saw Papa na, ye need to know pa, me mirror, the bia, the TV that one more, the number pa, Kawaya, one nakasa. Okay. Ya pon a number now, friend, no wait me a friend na. Radisha wabu ani ye. Send your car when you general when you dear. Then there wouldn't kun wabu ani ye. Yamin shall. Hello. Yes, sir. Me pacho within the Senaka as a free. If I may, for Metapaka, because a free Kumasi Agona, Fatima Paul Road. And now, my program now, you know. And if you are there, but you have 3 minutes, I'm what the video bit was say. Obi say, about what ye, who preach here, who preach Mobompa, Mobompa,
ɔbɔnsam ɛne matamfo na obroni biara ni hɔ a ɔbɛyɛ saa adeɛ no ɛyɛ ntorɔ ɛsɛ sɛ ebia bi tie papa na de bia me pa yɛ sɛ me papa bɛhyia na dabiso manya nkanta na mabla bɛtuma akyi yie because nneɛma ɛkɔ so wɔ honhom a de bia papa ɛyɛ ho nipa no ɛyɛ adeɛ a ɛhato wɔ abrabom for real nti saa adeɛ no a akwade ka deɛ megye di to ne ho na atɔ no nti na maa ne kasa asaa no na nipa deɛ ɔbɔ mpaeɛ a ɛsɛ otumi bɔ mpaeɛ ɛde ma ɔkra ɛne wɔn a wɔhyɛ ɔkra so ɛda ma se Eradi Israel. Hello. Yes, sir. Me pacho low TV set na my area kasa. Pacho, good evening. Mami, good evening. We didn't say na kasa free. Pacho, me didn't Reverend Cynthia Minister. Okay. Yes, all your soft man. Mama yen kasa. Pacho, me chia mate obrempo akwesi. Dr. Wijaba de Stacia, mate ba akope. Me chia no me kunu ne papa no. Okay. Managing home chiano pa. Yo. Mo program no mania jidadi. Esani se. Maame na obeka se obewale sofo a anka odebewale konfo no. Me papa odinsini me maame ye konfo. But omu wie no. Ye hu se ba bia omu de ye akose no. Etia ade haye. Nti we anka ye mpa ebo nya bi na ye ngina yi a anka nneɛma asɛe nti megidi sɛ woyɛ sɔfo maame na woso nyame yie na wote nyame ase a adeɛ bi ani hɔ a ɛbɛtumi ama wo ne wo wura ntam abɛtete sɔre deɛ ɔbɛsɔre atia wo nanso wogyina a ɛbɛsi wo yie ne da mo ase nyame nhyira mo ne mo adwen pa ɛne akɔma pa nyame nka mo Amen. You can see say what adwuma na se what adwuma na se lady reverend asofu die ni asofu maame ye no ho enye mo friendship mu eti wonya matured debia me ka say if you are weak you can become asofu maame untumi nye asofu maame wo ye mate na debia wo react na wo react umu wukunu untumi nye asofu maame. Hello. Okay, me pacha ya breno ya be. Enti me so ofra aya gina ye ni enkasa. Wan nyina ya ye nte wonka. Ofra nso a ani de man no low TV set no. Se ni abete ho na aboa. Yes sir, me pacha. Udi ni sana kasa free. Papa ye ni nkomo. Papa Joe, me no have a ministry to okay. Lady be a person or no. But I didn't know, Papa. So about me, Anna, the day, me TV is not over. No year flow. Now a year free, or not, they are not to stage from. Or maybe I will not say, no invitation never got to one. Mr. Papa. So, Mr. Never got to me, you would be a city. I didn't that. Okay, after this program, no friend number no. Why? The person actually said when your lady be our no etina or the TV to Java TV, a lady is so free. As she knew she knew us. You know, or per winch. See, we knew we are we have individual differences. We have our choice. On also a certain ministry. What's our mentality? Necessary, you want to Mompire. When you be breeding witches and wizards. Not just say, or by and I just say, oh, Mompire. And now, believers are getting almost shastia lazy because of entry be a free baby. But Sabi, when yakwala, unsa, what kind Bible? I trow say Yami a home. I trow. Mary Magdalene mo ahonhomoni e betana wo mo so Mark chapter 5 gather about down for ahonhomoni sin so no de abo etwitwa ne ho enti be ma ben pa na se bibi nka na
obetimi de bo etwetwa ne ho you can see say spiritually no enioma kuti ankofo minim lady bia wotu ni tirinwi say no ware otu ni tirinwi no ware otutu ni tirinwi we ya maybe pia so dem ha ya say maame wo tutu tirinwi we otu ni tirinwi obi a say ede na ka nipa say oja pizza ho no ware ni tirinwi dabi oja mo nko ho akọ bibi di akiri enti say ya hunu sta nioma we ni anyi Yesu onu masam na ntum say enye ne honam ne moja na enya ye ni bebe ye hoso no ye bedi doctrine di achi ube ye lazy by the time I realize na Satan will take you by surprise enti wo bia nswa wo say what the papa ne bone Yesu oni pa ni so yimu ba ko say dia wo pe anumre gi for ma be bless here because an chire we wadwene mu omre ahunhum mu omra o de be wia ko hwe se ni osi kasa na wo ye shadow minded o be wia ko be bia ono di free ba no one adwene wo from do be wia but inhira Kenya me say ma be bie ye ni ma me ya be hu say mpa bo ni yade ehia ko say ni mu a ye ntime mo bra me pa hello yes sir me pa chow within the senaka say free good evening yes sir good evening hello papa me pa chow ya te wonka but me dey Abraham because of Ritakradi. Okay, your last caller no ntino fa ewie. But you need the program a very interesting program. But you have a apostle is a kakakesi I am a pa. Okay. Also there yen share abdomen and sana ya perun besia. Daddy, the man saying we have a problem the use of nowadays. Yes, get besia before and sana. Ya baba pe abdomen. I know about the man besia say I mean I'm free moon. I want to afro. I mean, as of you know about 2 queen, I think it's over the man say in your baby the more life. That's I want now. Even I didn't go to my phone. On a question, I'm very busy. My question is say, my question in the day say, I kiss your baby the maybe I'm sharp. Like a perish of bar before I have done that. No man say, I want to from Yamin for looking at me about 2 more quantum. And see, Daddy, the question is that also I've never able to my earphones. Say softness hour or body or tidama. Okay, already shall. Prof, I think say no slide step kakra. Your brother cry a bit. Me dear be idea me can say. Omo dia say me betu Yesu anim. Omo say, o baby ware be maybe. Na o ware be man na be man ni wuye. Eno mama be mani nua so baba be ware oba na ena be mani nua no so se wuye eno akire na ansa na oba no so wu nti omu bisa Yesu se nti se a omu mienu hwan ena be ware oba no abra omu mienu nyina wu a oba no so wu ato aso no hwan na be ware oba no Yesu kan se mi chom se osoro ho awade bi anye de eni ho de bia de me kan se what aware ho na sia mi hwe video bi a ewo social media Nigerian awarefo bi a ntokwa oba no ebo printwa ede wo be ma no kun no omo ma emra ye adwuma no ye de ko gina court no be ma na wu wone oba no so awo miensa na hwade se ye ko na judge ne kasa ya asem o kan se oba na kuni panti ono so ye nkonko sentence no by hanging na se oba no so ye kwa akukuni bi na wo hwesi de nkwala ne tie mami sisi ankwala na be ye ejanka ene awisia abra anka entokwa ne sha ase na muhunu se mutime kwa na moja pie firi mu ho ade na munya wade na monko bianko ne baby obianko ne baby simple enti wakwa akofa wo ba wo ye sofo ene wakwa akofa wo ba ukofa wo yi say me de wo na nyame afra wo me de nyame mfra me enti wo kwa asori a wo nkobi no wamma ne ho so na okọ night club ana say okọ Johnson wakohwie gu puppet so pese wonye na wo mmọ na wo nku no ana so onu mu nku ade na wunya na wade na wo nkọ ga na wade kọ Janu oton na fasum dwembra simple na ba akọ nkoku ba akọ we ya o ka chen say enye onene na nyame afra o no eno kire se oba no
like minti minti obetete ni style bia obetete ni style bia na oye nipa nso so oba tete we style bia ebia na ebi nto ebetimi ahya wa homete ama woni na ko mema ntokwa oba so ne be ma nso ko mema ntokwa ka huni say be ma no de kuno enti se ba ko ko wudie o ya yo ntara ne be bi so ko ne be okay abusia awrade nhira nipa bia na awrade nyi nipa bia kese ye bre no aye be apostle Parker o final words na ye nsore so the meka kire ahwefo ne etiefo nyina se nyame nhira mo na Bible say men ought always to pray and not to faint. Am I in yampai but that? And that will be jampai bon. That is where the devil will come and attack you. Until the more you pray, the more you build spiritual muscles. It me show be I say on you know. Okay. Na omompai ntumi no. Na me nhira mo. Mi chia mi a me yire Reverend Mrs. Naomi Parker. Na me nhira no mi chia me ma, me ba Kate, me ba Ima. Any Stacy and a King Darius, me Michelle Munina. Michelle Masorin Manina. So, the American make any and say, Empire body a movie and friendly agro. Okay. Will be better me a catcher or say, or no, Ujani doctrine, so say she knew what. Manning called upon the mother Cantano. I, my battle. I can get you. And yet, no credit. Say, Bible moon and he fana, we won't pay the sea, me patch we and your finances and yet a financial studies here we is nothing and yet and in the cry a man who nipa no kasa ye no onya sofo or ye financial coach or church kwan obefa so a oton nya ado a obenya sika oton momoni a obenya sika or church kwan obefa so a wo Ghana ha se a wo she business bi ase a obenya sika nti ono no on go near the Bible oni Bible mo hwe nti eno na asem ne de eyemugo yemfa ne say o aba ba kire na adwene but enye no kore e na oba ba ka ye no nti woni pa bi a o hwe mi bia on fa hye ne tirim say ebra ye wo mu yi eyebrebone na se obi akọ office akohunu se ye tutu powder gu ni table so na okotena so wie watwa ahwe ama na no ache a anko behunu mpa bo ho mfa so obehunu se bibi wo wiase anu nti onipa bi amfa hye ntim se ye awieye ebre we ye brebone ye twase nipa emma mpa bo tumi yen anke beye fe beye de se wo koda kora no timi ya spend be se 30 minutes na dia meditate ya bompa ye because wo koda onim de be sichina nyame hira woni pa bi a ohwe ye media mechia omo mo hwe ye nyina medo bi a ade odom kese no ne Christ nyame hira obi a de odom kese ene Christ send your odi for kan awrade hira na awrade nyo kese bidin at the wise man obetimi aframe defender we are in to defend the good name of the gospel yadia no bibi nkoye a ana se bibi a kire so a yaba bi kirem ai de yane se amfa Kristo so manyini ho yaba bi kirem awrade hira the Radinal Cassia now on count. Now, Mr. Michia Obi Biara, Michia Edmaya for one more so Yasima Jumadi Ebaso, a Radin Shram. Michia was off for Penny Cassia Baco, Dunka Fane, a Bibi, or Sofu Bibi, a Radin Shram. And you may so a Radinal Cassia, now a Radi Enshira Obi Biara. And you may ha and yet defended you median ABC. We are out. Amen.